بو هرکیا، بو سوریچیا، بو زیباریا، بو ریکانیا. اب 4 عشیرته این باز بزنن. دجمنه و سرسخت عیال ملا مصطفیه و نویت ملا مصطفینا. قد باور جنکن اتمیجوه دا او دجمناتی هوای کری. او بونه سبب كهين كردستان بجبلن وبرف ميسلو بغداد بشن او بنا سبب كو هم بشن تشكي حكمتي هلقرن نهاجي اون سبب اگر صبحي چند گروپت هرکیا یان سوریچیا یان زیباریا یان ریکانیا بچن تشكي حكمت عراق هلقرن جبركو عقلية مسعود بارزاني ويا بابي ويا بريتي ويا كورتي أوا دجمن كاريا هوايا دجمن كاريا كا سرسخته وجو أبد نكهين قال بارتيان جوان 4 عشيرتا باش بزانن هوا وقت خلامت خود بيرن هوا وقت عبدت خود بيرن وقت كويلت خود بيرن لو ما دست خود كانت اكدا و بيجن أمي جويش بيناكين این تاتینا وجوده ملا مصطفى مسعود بارزاني بود دجمن کاریا ما ورن مو ملت کرد همیش که رزگار کن اج دستت عیال ملا مصطفى داد دستت نوید ملا مصطفى داد